Hazrat Umar ibn Hattab radiyallahu ta'ala anhuga bir kişi geldi. Ey Umar, Rabbin kanday al? Buna men misalı namaz okubay ile jürem. Azaptagan jokko dedi. Özünün buyruğun tanqid qilib tekşerip mintip atчет alabı. Sizler namaz okup atasыңар. Жақыр жашайсыңар. Кедейсіңер. Құрсаңар нанға тойбойды. Мен намаз оқымайым. Бирок құрсағым тойып атат да нанға. Қана Раббиңдин мага болгон азабы? Dedi, Құдай сақтасын. Шундай dedi. Hazrat Umar баягы ушинтип карап туруп, байкуш. Аллах Таала сени азаптап атпайбы dedi. Кантип? Ошо намаз окутпай койгон өзү азапта dedi. Мына чекең саждага тийбей калганы өзү азап эмеспи? Намазды Аллах насип кылган инсандар окуйт кагылайындар. Мен ошон үчүн айттым. Сиз өзүңүздөгү бактылуулукту сезбей атасыз. Сиз ушундай бактылуусуз. Сиз дүнүйөнү момунтип чеңгелдеп эки колуңуз менен кучаңызга толтуруп алгансыз. Сизден бай инсан жок, айтып коеюн. Сиз ушунчалык бай инсансыз. Сиздин досуңуз бар. 2 кабат особнягі бар. Бир эмес 2 машинасы бар. Бир эмес 2 дүкөнү бар. 4 түлүк малдан түрү бар. Бирок сизде андай жок. Ал бен эмес. Сиз андан ашып өткөн байсыз жана бактылуусуз. Сиз өзүңүздү бактылуу сезин.